Inkomo zikababa zadliwa ipisi, inkomo zikababa zadliwa ipisi, inkomo zikababa zadliwa ipisi, inkomo zikababa zadliwa ipisi, inkomo zikababa zadla umrhawu, inkomo zikababa. Uthi marakhe wazibuza ukuthi kuba yini kuba nomuntu wekhaya obhubhileko, umuntu owabhubha angakaphethelwa isiko lokukhula njengesiko lokuthomba nofana isiko lokwela. Umuntu lo yathwenye bagcine emzini sebathombisa ilitshe. Uthi waye ungazibuza ukuthi into leyo ifika njani. Kuba yini umuntu afuna ukwela nofana afuna ukuthomba sekabhubhile, like bra uyisipoko, so why ufuna ukuyenza into leyo, ufuna ukugela impoko nayo ungenisa impoko. Uthi ke wazibuza ukuthi kuyini lokho. Lokhu kungebanga lokuthi kuhle ingaba zokukhula esintwini azenqiwa. Ingaba zokukhula esintwini azikhanjelwa ngaphambili. Abantu abanengi abazithola banemiraro ngaphasi kwesintu sesiNdebele babantu abayenza izinto bazitshiya endleleni nofana babelethwa babantu abenze izinto bese bazitshiya endleleni. Akunamuntu ongathatha ngesintu enze idwendwe nobukhazi angazange ayokwela nofana angazange ayokuthomba bese azithola ukuthi sekavunule iinthimba zakosobantu. Usivunula njani isithimba sakosobantu ungazange wavunuliswa isithimba wanikelwa ngugogo wakho? Uyayibona ukuthi ezinye izinto akunakuthi batsho ungazibalekela. Khulukhulu nangabe wena uyazitshela ukuthi umumuntu wesintu ofuna ukuphetha isintu ukusukela ekuthomeni ukuya emaphethelweni. Manje-ke into eyenza ukuthi kube nabantu esele babezimu babhubhile balele babuye basililele bathi bafuna ukuthomba bafuna ukwela yinto enjalo. Ingoma akusiyinto eyenzeka kuwe, yinto eyenzeka ngaphakathi kwakho. Kuhle wena usisitsha esisithathako sisifake ilwazi nofana ubuthakathi obuthize ukuze wena ubambe ngesikhathi lesophila ngaso bese nawe ukhona ukuthi usidlulisele komunye umuntu, ngombana isintu akusiyinto esizikhakhazisa ngayo kwaphela kodwana sikhali esilwa ngaso izipi. Ngingathi ligodo esilibekako ukuthi abantu bakhona ukuphila kuhle, ihlelo labo lokuphila likhona ukuthi baphile ngendlela efaneleko, balawulwe nguzimabo, bahlangane nabezimu babo, bahlangane nemvelo le ebangiyo. Manje-ke uthola ukuthi umuntu sekanguzimu nofana ula akhona nabanye abezimu kodwana kunezinto ekuthi akakhona ukuzifinyelela, kunezinto ekuthi mhlambe akakhona ukuthi angazenza ngombana kunesigaba esithize angakafiki kiso nofana kunento ethize angakadluliswa kiyo. Yingakho uyothola ukuthi abantu bawisela amatshe bathombisa amatshe, yinto efana naleyo yokuthi ngaphasi kwesintu ingaba zeqiwa. Ngikhe ngatsho nanoma ngikhuluma ngengwenyama ngathi mina ikosi ayibi msana nomsana akabi yikosi. Lezo into yokuthi umuntu bamsana ubalisukana ubangibaba zingaba zepilo lezo. Akukhonakala ukuthi namhlanje ungaba msana kusasuvuye ungubaba, awusungubaba. Nanoma ungaba nomntwana emzini wenze umlando awusingubaba, ulisokana elilelesileko. Uba ngubaba mhlazane wena uthatha isiqundo sokuthi uyathatha bakwenu abobabakho bakuthathise umalukazana. Lapho-ke uyathoma ungena esigabeni sokuthi uba ngubaba. Manje-ke singakazwisisi ingaba zokukhula nofana ingaba zepilo ngaphasi kwesintu sesiNdebele sizazokuba neentjhijilo eziningi ngombana abantu bathwesa imisebenzi engasiyo yabo bese kuthi yabo bayibalekela. Uthola abantu abasakhona ukwazi ukuthi kuhle bajame kuphi epilweni ngombana nini ungubaba nini ulisokana. Manje-ke into le angekhe wayidoja, into le akusiyinto ngathi wena ungayenza ukulalisa into ethizeni nofana ukususa umuntu emehlweni. Ingaba zepilo nawumumuntu ophetha isintu angeze wazenqa. Kungakho-ke namhlanje uthola ukuthi umuntu wabhubha mhlamba na-5 years nofana na-15 years ekhabo bangakamwiseli bangakamthombisi, namhlanje unguzimu ulilela ukuthi ufuna ukwela nofana ulilela ukuthi ufuna ukuthomba.
nalo owathatha akhange aqede mhlambe uchoda ngedwende nofana uchoda ngesikopilo elithize ngaphasi kwengoma yakhe yokuthatha nofana yokwenda, uyabuya azokulila thulela ulilela ubukhazi bakhe nofana kube nezinto ezingenzeki kuhle ebantwaneni bakhe bese nabayifunisisa kubo siyazi thiwe bukhazi lobo obufunekako. Zizinto ezinjalo awukhona ukuthi ungazibalekela nangabe umumuntu ophila isintu. Kuhle kuhle nanoma ungaphili isintu umumuntu ekugcineni unengazi, ingazi lezo zamendwa babantu esile badlula ephasini. Njengombana umnyama umumuntu zikhona izinto zesintu ezizokubamba nanoma ungahlala uthi awukholelwa esintwini.